reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa DARWIN Sport Zone, twizere ko umeze neza. DARWIN Sport Zone for European and football fans kabisa, twatuje kugenda twageza amakuru y'imikino ya Europe. Sport update ari ya kumugane Burayi n'ibiki byamutse muri kino gitondo, ese n'ibikimo biragenda bivugwa ndetse resultat zahara ko umugabane Burayi mu mashampiyona y'atandukanye n'iki zasize, ese ama equipe yanyu mukunda yitwaye ate, Arsenal aza ko yitwara ite kuri no munsi, byose n'ibindi byinshi cyane tuje kwira tubiganiraho. Byinshi cyane biragenda bivugwa mu equipe mukunda ndetse muri shampiyona zara ku mugabane Burayi mu gihugu cyacu Rwanda, ndetse n'ibindi biragenda bivugwa mu isi ya sport tuje kugira tubiganira muri kino gitondo, aho kandi tuza kugenda tuganira kuri za transfer. Ubona ko transfer mu kiganiro gikurikira tuza kugenda tuziganiraho, mukumva rero kumenyera ko kuri DARWIN tugiye kujya tugenda tubagezaho ibiganiro bya sport ku munsi gatatu. Mu gitondo ikiganiro cya sport kiva ku marezita ndetse n'ibiramutse muri sport, ndetse ku isaha isa sita cyangwa nyuma saa sita bageze ikindi kiganiro kijyanye niba biragenda bivugwa nanone muri ayo masaha isa sita, ndetse by'umwihariko dufokasinga ku cyo bita transfer news, ndetse tuze kugenda no kumugoroba tubacangira resultat ndetse n'imikino yabaye, tunabacangira n'ikitwa transfer n'ibiraye muri sport cya kuba nyuma ya saa 12 kabisa. Ayo masaha mu yateganye umutwe wandi kabisa mugenda mubona sport update. Shimira abakunzi ba DARWIN bakomeje kugenda babinsaba neza cyane kugira ngo ngenda mbibagezaho, nanjye nkababwira ngo nimwihorera kugira ngo mbashimishe ndetse mbagezeho amakuru ya sport. Namwe rero uruhare rwanyu no kugenda muntega amatwi kandi munyikanyereka yuko nyine mu bikunda cyane kabisa. Rero nge reka nze mite nimanukira rero n'amashampiyona ku mugabane w'Uburayi yagarukaga neza cyane ku mugoroba. Resultat izo nizo ntangiriyemo, ubona ko ku munsi w'ejo ku isaha 10 rwari rwambikanye hari mu gihugu cy'Ubwongereza amakipe amanuka mu kibuga. Yatangiye iterero Brentford Bees yakiraga ikipe ya Brighton of Albion. Brentford ifata ikipe ya Brighton iterekamo ibitego bimwe kuri 2. Ubona ko Brentford yazaga ivuga ati turabatamo. Uwo bita rero Brian Mbeumo ku munota w'icyenda gusa terekaga igitego kiza cyane. Welbeck atsinda igitego kiza cyane kishira ikipe ya Brighton ibi gitego kimwe kuri kimwe. Brian Mbeumo ku munota 48 atsinda igitego kiza cyane, dore ko yaherezwaga paso ni Taiwan wisa bose n'abanyafrika baterekamo igitego kiza cyane. Brian Mbeumo aza guheza assist wa Taiwan wisa ku munota 58 aravuga ati rwose huguha kabisa, nkuko abanyarwanda n'abarundi bagiye bayivuga huguha. Amhereza passe nziza cyane Yohani wisa atsinda igitego kiza cyane, ndetse umugabo ukomeye cyane w'umunyaziya bamwita Karo Mitoma yaterekaga igitego kiza cyane kiba igitego cya kabiri. Anyuma yuko bita Joao Pedro bamuhereza ikarita mutuku ku munota 61, ariko ku munota 81 uwo bita Karo Mitoma aza gutsinda igitego kiza cyane ibitego bitatu kuri 2, ndetse uwo bita Negad atsinda igitego kiza cyane. Ubona ko igitego cyatsinzwe ku munota 90 bongeye iminota 5. Ikipe ya Brighton ibayinyagira batyo barayihanangiriza igitego bitane kuri 2. nuko byagenze muri Premier League ku ruhande rw'ikipe ya Brighton ndetse n'ikipe ya hariya ya Brentford Bees. Ubona ko bari bameze neza cyane. Crystal Palace kandi kuri yose yanganyaga n'ikipe ya Bournemouth ubusa ku busa, ndetse ikipe ya Manchester City ifata ikipe ikomeye cyane Everton iyitereka mu bitego 2 ku busa. Ikipe ya Manchester City yaragarutse neza cyane, abantu batangiriye bayitinye mu mikino isigaye, dore ko rwose byanze bikunze izakuramo akantu rwose. Ubona ko twiteze ko Big Four yo kabuza amaze kwiterekaho, dore ko ifite amanota 58 nyuma y'uko rwose yamaze gukina umukino 33, ndetse ikurikiye n'ikipe ya Nottingham Forest rakina umukino wa izakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ibitego rero rero byatsinzwe na bande n'umugabo ukomeye cyane bita Nicolas O'Reilly ku munota 84 kuri paso bita Mateus Nunez, ndetse umugabo ukomeye cyane Mateus uwo bita Mateo Kovacic yatsinda igitego kiza cyane kuri paso bita Ilkay Gundogan umudage yatari ku munota 92 batsinda ikipe ya Everton. Ubona ko bayitsindiye hari ku kibuga cya Everton. Manchester City rero yongera kugaruka muri form nziza, dore ko imaze imikino igera kuri 2 itsinda nyuma yuko yatsindaga ikipe ya Crystal Palace, ndetse yagarukaga itsinda n'ikipe ikomeye cyane hariya ya Everton ibitego 2 kuri 2.
ubona ko ni performance nziza ku mwana ukiri muto bita Nicola Yoreiri ukomeje gutsinda ndetse ndaza kugaruka ku byo bita Pep Guardiola agendaga mugarukaho. West Ham United yanganyagana ikipe ya Southampton igitego kimwe kuri kimwe, ariko kandi ikipe ya Aston Villa afashe ikipe ya Newcastle irayihanangiriza iravuga ati nyuma yo mutsinze ikipe ya Manchester United ibitego 4 kuri kimwe ndetse mugatsinda Crystal Palace ibitego 5 kuri ubusa kabisa, ati ibyo ntimurabitwigira hara Villa Park ibako rwose ku munota wa mbere gusa wita Oliver Watkins yaterekagamo igitego kiza cyane kuri pass wita Julian Tielemans, igitego cya mbere ku munota wa mbere kiba kigiyemo ndetse wo bita Shakiri aza kwishyurira ikipe ya Newcastle ku munota wa 18, ariko kandi wo bita Martin yatsindaga igitego kiza cyane kuri pass yo wita Oliver Watkins ku munota 84 ndetse Barn yaje kwitsinda igitego ndetse ku munota wa 75 wita Morgan Roger aza guhereza pass wita Amadou Onana, igitego cya kane kabisa ikipe ya Aston Villa yihanangiriza ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ikipe ya hariya ya Newcastle biba ibitego 4 kuri kimwe. Urumva ko Newcastle yihanganangirije ikipe ya hariya rwose Aston Villa yihanangirije ikipe ya Newcastle pardon. Ubona ko nuko byari bihagaze Premier League abari amateka yari ibindi. Reka rero dukomeza na shampiyona ya Espagne. Shampiyona ya Espagne nayo bakinaga unako rwose ikipe ikomeye cyane ya Rayo Vallecano yanganyaga na Valence igitego kimwe kuri kimwe, ariko kandi ikipe ya FC Barcelona yafashe ikipe ya Celta Vigo ihanangiza ibitego bigera kuri 4 kuri 3. Umukino wari ukomeye cyane wabonetsemo ibitego bigera kuri 7. Urumva ko ntabwo ari woroshye nyuma y'uko rwose ikipe ya hariya FC Barcelona mu rugo Inigo Martinez aharezaga pass wita obita Ferran Torres ukomeje kwitwara neza cyane atsinda ibitego umunsi ku munsi, yatsindaga igitego cyiza cyane ku minota 12, ariko kandi izo zimbi z'ikipe ya FC Barcelona zatangiye kuba obita Irgo Barces yatsindaga igitego cyiza cyane ku minota 15 ndetse atsinda igitego ku minota 52 iki gitego cya kabiri iki kipe ya Celta Vigo ndetse no ku minota wa 32 aza gutsinda igitego cyiza cyane obita Barces yatsinze hat-trick muri no mukino kurana Celta Vigo, ariko Dani Olmo ku minota 34 Barcelona hibera mbi tikitaka Rafinha amuherezaga assist ego munota 34 Dani Olmo atsinda igitego cya kabiri ndetse Rafinha Berori atsinda igitego cyiza cyane kuri pass wita Lamine Yamal ubona ko zaga pass ya 18 muri ino saison, assist ya 18 wabita Rafinha rwose atsinda nawe igitego cyiza cyane cyambere cye muri no mukino tse ku munota wa 98 atsinda igitego cyiza cyane biba igitego 4 ku bitego 3 batsinda ekipe ya Celta Vigo. Super comeback ku mutoza rwose Hansfree ikomeje kwitwara neza cyane dore ko Rafinha atsindaga kuri penalty izaga ibitego 2 muri no mukino nako byase bituma ikipe ya Barcelona ikomeza kuyibona amata agera kuri 73 kabisa kubeza kwitwara neza cyane, ariko kandi ikipe ya Atletico Madrid yaje gutakaza ikomeza kuguma ku mwanya wa gatatu mu gihe Real Madrid itarakina ifite 33 nyuma ko Barca yamaze gusigamo difference y'amanota asaga 7 ubona ko nuko bihagaze ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona. FC Barcelona ikomeje kwitwara neza cyane kandi dukomeza gushimira umutoza bita Hansfree ukomeje kugenda ahisomo ryaruhuga amakipe yo muri Espagne, ariko kandi ikipe ya hariya ya Mallorca yangayaga n'ikipe ikomeye cyane ya Leganés ubusa ku busa, ikipe ya Las Palmas itsinda ikipe ya Atletico Madrid byari bi cyane ku mutoza Diego Simeone ku mugoroba ukomeje kuguma ku mwanya wa gatatu. ubona ko nuko byagenze mu gihugu cya Espagne. Kamite ngomeze rero championnat Bundesliga ikipe ya Bayern Munich yazaga n'agahinda gakomeye cyane n'umujinya iwitura ikipe ya HDM ibitego bigira kuri 4 ku busa. Ibitego rero byatsinzwe n'abagabo barimo rwose umugabo ukomeye cyane bita hari Edward Ken yaje gutsinda igitego kizaka cyane kuri passe bita Michael Olise, ndetse uwo bita Lamela yatsinda igitego kizaka cyane kuri passe bita Sergio Gnabry, ndetse Kingsley Coman yaje gutsinda afungura kontere ibitego ku 36 na kandi wita Joshua Kimmich yaje gutsinda igitego kiza cyane kuri passe bita Guerreiro. Ubu biba ibitego 4 ku busa batsinda ikipe ikomeye cyane HDM bayitura gahinda bavanye muri UEFA Champions League quarter final. Nuko byari bihagaze, ariko kandi ikipe ya Feyenoord yaje gutsinda ikipe ya Hoffenheim mu bitego bigera kuri 3-2. Ikipe ya Mainz 0 gatanganya na Wolfsburg, ndetse ikipe ya RB Leipzig inganya n'ikipe ikomeye cyane Holstein igitego 1-1. Ikipe ya Werder Bremen yaje
gutsinda Bochum igitego kimwe ku busa. Imiyoberire inganya n'ikipe ya Stuttgart ibitego 4-4 muri Bundesliga. Byari ibitego byinshi cyane twatwiteze ko imvura y'ibitego igomba kugwa. Ariko kandi muri Serie A naho rwose imikino yabaga ikipe ikomeye cyane ya Lise yaje gutungurwa n'ikipe ya Como iyiterekamo ibitego bisaga 3 ku busa. Ibitego rero byo wita Dio ndetse umugabo ukomeye cyane bita Guanlinga Goldiniga yatsinda igitego cyiza cyane ndetse na Goleiro yongera gutsinda igitego cyiza cyane. Ibitego biri muri uno mukino ikipe ikomeye cyane ya hariya Como ikina akana kakanya Argentine ikipe ya Real Madrid yamaze gushyiramo icyo bita buyback clause. Ibi kitwa ni Copas yitwara neza cyane gutyo ikipe ya Como ibimeze neza cyane muri Mumisi. Ndaje nkubwire ko rwose ikipe ya Napoli nayo yamaze gutsinda umukino wayo kuno mugoroba itsinda ikipe ya Monza igitego kimwe ku busa ndetse ikipe ya AS Roma yaje gutsinda ikipe ya Las Verona. Nuko byagenze mu gihugu cy'Abataliyani ariko kandi mu gihugu cy'Abafaransa Paris Saint-Germain yafashe Le Havre iterekamo ibitego bigera kuri 2 ku busa. Ikipe ya Paris Saint-Germain ubita Desire Doué ndetse n'umwana bita Nico wita Baladre Barikora yatangaga asite ku mwana ukiri muto bita Desire Doué ku minota 8 batsinda igitego cyiza cyane ndetse Goncalo Ramos yaje gutsinda igitego cyiza cyane cya kabiri ndetse uwo bita Sumare yaje kwishyura ikipe y'Impozamarira igitego cy'Impozamarira ikipe ya Havre ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain ikomeza nayo kwitwara neza cyane ko Irimo marshonari ku mugane barayi muri UEFA Champions League yageze semi-final igomba kuba yisobanura n'ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Arsenal de Ghana zinuko bihagaze neza cyane. Reka rero dukomeza rwose tubabwira ko rwose kuno munsi hari imikino iraza kuba igenda ibanyuma yuko rwose ngiye guca kwa Fabrizio Romano ngende nkubwira imibagera bivuga ku bakinnyi bagiye batandukanye n'imyitwarire yabo. Ubu rero uwo bita Pep Guardiola avuga ati Nicolas Oloyire ni umwana ukiri muto kandi twifuza ko twakongera amasezerano. Akomeje kwitwara neza cyane kandi abafana ndetse n'abari mu ikipe ya Manchester City bakomeje kumushimira performance nziza yakuye mu academy ndetse bishimira ko dukomeje kuzamura abana bakomeje kugenda baduhereza akazoza kabisa keza ndetse urabona ko afite kuba azaba neza cyane kandi akomeje gutsinda ibitego byiza cyane kuri left back akina agatsinda ibitego umunsi ku munsi rwose ni byagatangaza. Uwo bita rero Nicolas Oloyire ni umwana ukiri muto kandi twifuza ko twishimiye ko akomeje kugenda aduhesha ikozo n'icyubahiro dore ko adasiba kugenda atsinda umunsi ku munsi. Niba aragenda bivugwa na Pep Guardiola aho ni kwa Fabrizio Romano. Fabrizio Romano kandi akomeza akatubwira ngo rwose biragoye ko rwose ubita Carlo Ancelotti ashobora kuguma mu kipi ya Real Madrid tigihari nuko rwose ashobora gusohokamo ubwo inose ziraza kubirangira. Uwo ni bita Fabrizio Romano ubona ko nuko bihagaze mu kipe ya Manchester United. Rwose haravugwa inkuru yo bita Eric ten Hag ndetse no bita Anthony Santos akomeza kwinavuga ati Eric ten Hag ari umugabo rwose yankuye mu Buholandi anza mu kipe Manchester United ariko ntibyagenze neza cyane ariko uno umugabo wanyeretse urukundo ndetse rwose nge namushimira aho nanyuze hose dore ko uno umugabo wakomeje kugenda agenda anguyaguya ndetse amha ibyo umubyeyi yagakwiye guha umwana we ndamushimira cyane kandi arongera Anthony avuga ko bita Robert Murimo aravuga ati Robert Murimo ni umugabo rwose uri super intelligent afite ubuhanga butangaje ndetse akomeza kugenda akora imirimo myiza cyane. Mu gihe twamaranye gito yenyeretse ko ari umukoca rwose ufite ubwenge hatari mu kijyanye n'imitoreze n'icyo yabivugagaho rwose uwo bita rwose Anthony Santos akomeza ku ikipe ya Madrid naho baravuga ati uwo bita Xabi Alonso ari mu batoza bari kuri liste ya mbere rwose bashaka kuza mu ikipe ya Madrid bagasimbura bita Carlo Ancelotti nk'umutoza dore ko rwose ubona ko ku rutonde kuri number 1 number 2 ndetse na number 3 ni bayoboye abandi bakaza nyuma yaho bakaza nyine abakorera mu ngata we Xabi Alonso umugabo rwose ukomeye cyane mu Espanye wanabaye mu ikipe ya Real Madrid akoramo n'ibidiyatari uri bita Xabi Alonso. Fabrizio Romano akomeza tubwira ko muwo bita Nico Pasi kakana kakiri gato gakina ikipe ya Como ngo rwose barifuza ko bakongera bakamuhereza amahirwe yo gukina mu ikipe ya Como. Ni umunya Argentine rwose n'umwana ukiri muto ikipe ya Madrid yamaze gushyiramo icyo bita buyback clause ashyiramo 50% ya selling on clause ubona ko rwose ikipe yamugura cyangwa ikaba yamugurisha
rwose bashobora kubahereza amafaranga 50% yabo yaba yahawe rwose bongeye kumwongera amahirwe yo kuba yakina mu ikipe ya Common dore ko inakomeje kwitwara neza cyane umunsi ku munsi dore ko yatsindaga Lecce ibitego bigera kuri 3-0 iyo niyo bita Como ikinyamakana kakiri gato rwose neza cyane uwo bita Deco ubwo n'umugabo rwose Sporting Director w'ikipe ya AS Barcelona aravuga ati Chezinin turamushimiye cyane kandi twishimiye ko yagize performance nziza nyuma ko yaje ari umugabo kuri yataringa ubu rero turifuza kumwongera ino deal y'umwaka umwe mu ikipe ya FC Barcelona agakomeza abana rwose n'ikipe yacu ya FC Barcelona ariko yakomeje kugaragaza ko ari umugabo rwose ukomeje kwitwara neza cyane kandi arabikwiye kongererwa amasezerano urumva ko rero abaramwishimira mu gihe wa Catalonia Robert Lewandowski narava i Catalonia ndakubwira ko Robert Lewandowski ku mugoroba nyine ntago byageze neza cyane dore ko yaje kugenda nyine agira akabazo k'imvune ariko igihari nuko ngo baraza ko confirma yuko kuba yagaruka cyangwa atagaruka ku kijyanye n'amaso injury yagize ku mugoroba niyo tegeza tukareba mu ikipe ya FC Barcelona ubona ko birakomeye Rafinha Beru ndetse n'uwo bitsa rwose bitsa Lamine Yamal bakomeje kwitwara neza cyane Rafinha akomeza kugira ikintu gishoboka cyane kuwo bita Rafinha Elias Bellerin aba mu ikipe ya AS Barcelona akomeje gutsinda ibitego rwose 50 mu myaka 3 amaze mu ikipe ya FC Barcelona urumva ko biri very special kuri we akomeza gushimira ikipe ya FC Barcelona ngo niyo yifuzaga mu buzima bwe ndetse kugira amahirwe yo gukina ama equipe abari jande b'ikipe ikomeye cyane ya Brazil bagiye bagira ubwo babaga mu ikipe ya FC Barcelona turukije ko bitanu uwo bita Ronaldinho ndetse no bita Neymar Junior de Santos rwose ngo biramushimisha cyane kuba anyura aho abari jande b'ikipe ya Brazil bagiye banyura ndetse agakomeza kugenda yitwara neza cyane byo tugeza tukareba uno munsi rero rwose uwo bita Arsenal baravuga ati rwose turi kureba ko bita Benjamin Sesko bakomeje kwitwara neza cyane ariko nkanababwira ko bita ubwo n'umwataka nyine ikipe ya Arsenal mu mataka ishaka ubona ko bakomeje kwitwara neza cyane Benjamin Sesko yasindaga igitego cyiza cyane dore ko iranamwifuza nyuma ko banganyaga rwose n'ikipe hari mu gihugu cy'Ubudage nakomeje kugenda babwira ko nyine ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya RB Leipzig yanganyije n'ikipe ya Ostekere igitego kimwe rukumbere cyatsinzwe bita Benjamin Sesko numva ko uwo n'umwataka ikipe ya Solid Gunners ari tutaravuga ati rero nkomeje kurebera hafi abataka twifuza uko arimo aritwara ndetse nababwira ko uwo bita amagabo ukomeye cyane rero bita Victor Gyökeres hari mu gihugu cy'Abalandi ku mugoroba yatsindaga hat-trick ubwo rwose ikipe yabo ya Sporting Lisbon yazaga kwibasiraga ikipe igaterekamo itego 3 rero byaje gutsindwa no bita Benjamin byaje gutsindwa pardon n'umugabo ukomeye cyane bita Victor Gyökeres Arsenal rero umva ko rwose target zayo zimo ziragenda zongererwa agaciro nitarwana ngo ibe yakora hakiri kare baraza kuyikorera mu ngata bayitwara abataka bashoboye ku mugane burayidire ko barimo abataka ngiye nkubwira harimo bita Victor Gyökeres bagaragaje ko bifuza cyane ndetse n'umugabo ukomeye cyane yitsa Benjamin Sesko umunyaslovenia ese bizagenda bite ese Arsenal izagira gute tuzahaza kuba tugaruka mu kanya kaza koza rero tunababwira byinshi cyane baragira bivuga mu kipe Arsenal inafite umukino wa kuno Monster kiraza ko ikipe ya Ipswich Town ubona ko Arsenal yaza ko yagiye gusura Ipswich Town reka rero nkubwire ngo amakuru y'imikino ni mu kanya kagiye kuza tuganira ku mikino iraza kuba iba kuno munsi Imana ikomeze kurinde ikwiteho zitanaje nayo guciramo rwose mu kanya nikijyanye n'imikino iraza kuba ivugwa ikinwa kuno munsi ndetse n'ibirabagena bivugwa amakipe mukunda kamabwiye ngo rero mwebwe icyo mbasaba ni kimwe ni gukomeza kunyura muri iki gihe mukora subscribe mukora like share na comment kugira ngo ibiganiro dukora bikomeze kugenda bigera kuri mwebwe Imana rero ikomeze kugenda iritaho neza cyane. Assalamu alaikum ndabakunda cyane.